U ustanovi kulture Palilula sinoć je održan koncert tradicionalnih pesama i igara u izvođenju učenika baletske škole Lujo de Vičo. Koncert pod nazivom Oj Srbijo organizovan je povodom 25 godina odseka te škole Narodne igre. Baletska škola Lujo de Vičo osnovana je 1947. godine u Beogradu kao prva državna škola baleta u tadašnjoj Jugoslaviji. Škola je osnovana po ugledu na rusku baletsku školu i do 1988. godine imala je samo jedan smer. Tada, na inicijativu ansambla Kolo, osnovan je i folklorni smer koji danas nosi naziv Odsek Narodna igra. Cilj odseka je da mladu i talentovanu decu Beograda, Srbije iškoluje i od njih napravi jedne profesionalne igrače koji sutra mogu da reprezentuju Srbiju u svakom pogledu. Ne samo kroz narodnu igru, već i kroz savremenu, čak i klasičan balet. Učenici ovog odseka u toku godine imaju nekoliko koncerata po Srbiji. Na međunarodnim takmičenjima osvajaju prva mesta, a sa velikim uspehom predstavljaju našu zemlju i na internacionalnim festivalima. Veoma su zapaženi i nastupi školske pevačke grupe Grlice. Sad je lako pričati posle 25 godina. Počeli smo vrlo skromno. Počeli smo jedan pilot program sa malim brojem učenika, sa malim brojem muškaraca i iz godine u godinu je sam odsek rastao da sada smo puni, jer odlukom ministarstva možemo imati samo 16 učenika. U Srbiji ne postoji akademija za narodnu igru. Praksa je pokazala da učenici koji završe ovaj odsek mogu da se zaposle u nacionalnom ansamblu Kolo kao folklorni igrači, u Narodnom pozorištu kao baletani ili da okušaju sreću u inostranstvu. Probat ću naravno nacionalni ansambl Kolo, ali možda ću i da odem negde na školovanje u inostranstvu za igrača narodne igre. Scena Stamenković sinoć je bila puna. Smenjivali su se učenici od 1. do 4. godine. Ljubav prema pesmi i igri osetila se u svakoj koreografiji, a mladost i energičnost pozdravljena je ovacijom.